Juan Juamo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengan nami marangi di kepei merbekas. Bersampang dekat merlolo ate ngodiri, bu ideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang mak dengku pesakat kami sukutan keluahan en, mersodip mo kita asa dak tong i dengan iten di perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simba dia idi, ibas suku tenenda. Amin. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, mengarir ngo laemu. Bagai sinidok lapihan simba dia, imo si tersurat i Yohanes bindu pitu, ayat 37 soh ayat 30 sibah. Janahanat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat 38 waluken si mendok. Ai tersurat ngo ibas bibel bagian. Barangi se percaya taba aku, marir ngo ibas pusu praten nanai, laemul si memreken kenggeluhan. Kene ale dengan sada kepercayaan, lot sada kala mergerar Rudi. Merumur 55 tahun nia. Mersakit penyempitan pembuluh arteri inehe kambirangnya. Penyempitan pembuluh darah arteri ini kumerna pola hidup Rudi si oda sehat. Dokter mendokkan Rudi asa ulang nenge merisap janah mendalani cara mangan si sehat. Asa ning juah katena Rudi pe menguei nasihat dekat pengobatan sini bereken dokter mertuhu-tuhu. Kene ale dengan sada kepercayaan. Si Jakanta si Darien imo terenget hari raya pondok daun barang pesukot pitu hari dekahna lako mernenget perdalan bangsa Israel i padang gurun. Ikan hari terakhir umat mersurak-surak ninganna mengido udan peteridahkan penjagaan ni Tuhan. Bisa dari ima iulakan membuat lai i kolam siluam nai. Tikan imamo Yesus mengajarkan lai si pegeluhkan, imo tendi perbadia, si mengarirkan ibagasan diri genep jelma si percaya tabasa. Yesus peteridahkan lai mul sintuhu, imo tendi ni Tuhan sendiri, oda lai i kolam siluam nai. Kene ale dengan sada kepercayaan. Penting mendahi kalak si percaya asa memastikan ibagasan dirina marir lai kenggeluhan. Imo tendi ni Tuhan Jehovah si mermakani kita. Mula pertendin terganggu, akibatnya membelang. Contohna oda menghargai sendihi daging sini bere Tuhan. Payah mengampuni, janah dendam. Deket si deban kenai. Balik nih mula marir lai kenggeluhan ibagasan perukurenta. Tendi perbadia mempergegohi janah mengiring kita mengulakan merbagai simende. Nai kuso-kuso banta imo marir ngolaemu. Mersodip mo kita. Liasate mo Tuhan siniulakanmu memere kami lai kenggeluhan. Uengo kami lai kenggeluhan idi marir idiri nami. Kujalo kami moi masih mo atemu Tuhan. Amin. Bagi mo renungan tasi darian, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan, beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si memasu-masu kita karinana. Juan jua mo banta. Shalom.